I pozdrav svima ljudi, ja sam Dulex, da. Danas ćemo igrati, to jest nećemo igrati, ali hoću da vam pokažem dvije lokacije skrivene. Naravno bit će u skorije vrijeme još skrivenih lokacija, za sada sam samo našao otprilike ove dvije. Inače ja sam sada u Sampu na jednom serveru Cops and Robbers, ja mislim, da, Crno 5, velik pozdrav za sve admine i sve to, igrače. Ekstra server, daću vam IP u deskripciji, javite mi se, zovem se Tuka Black Killer, javite mi se na serveru da vas adadu u faction. Da, znači cool server. Sada ću ići do te lokacije. Znači ona se nalazi, kad izađete iz Grove Streeta, čekaj bre, zeznut sam se ovdje, samo sekunda. Dobro, gdje je Grove Street? On je dole, ja mislim, jeste. Inače, kad sam već tu uzet ću NRB pošto je brži. Ovo je inače moja kuća i HQ, tako da kad budete i NRB u faction imat ćete tu da se spawnujete i tako dalje. Evo ga, ja mislim. Jeste? Nije. Da, jeste, evo ga tu. Znači, čim izađete iz Grove Streeta, samo pičite pravo, znači ovdje ovako. Tu. I ono kad stignete do ovdje, vidite tu kao, ima dvije garaže tu. Izađete i odete ovdje, vidite tu garaža jedna. I pritisnete bukvalno shift i ti ga da skoči, i on će se uhvati ovo, šta je ovo, i onda pritisnete opet, i on će se prebaciti u drugu stranu. Znači, bukvalno na ovu tu lokaciju možete da zezate drugove da ne mogu da vas nađu ako oni ne snimaju za ovaj video. I ono, baš je cool, tako da eto, ovdje možete isto da izađete, kao što vidite, možete i sa ove strane, ok, tako, i onda, dobro, vidi ovo, jao, bate, čekaj, morat ću ponoviti novi auto, pošto je respawnuo sada moj motor, jao. Ok, jednostavno pričat ću dok idem do te lokacije zato što jednostavno eto, samim, da, ta lokacija je pravo samo ne mislim koliko da znam. Dobro, znači kad izađete iz Grove Streeta idete pored i samo pičete još pravo kod tog kao trofeja ili kako već. I onda idete kroz ovaj put gore, vidite tu. I onda idete ovdje desno i kao što vidite ovdje ima jedan ulaz, ovdje ima taj grafit Grove Street i balas ja mislim, ali nama ne treba to nego ovaj ovdje putić. Tu znači vidite, znači ko je prešao GTA San Andreas cijelo sigurno zna za ovo, ali dobro, evo tu idete i vidite ovaj mali tunel. Znači tu možete da se sakrijete i bukvalno da bežite od policije i tako nešto, kao na primjer što ja kad imam Assassina, samo uđete u taj tunel i kucate STLTH ili kada bežite kucate bomb, na primjer ako igrate na ovom serveru i Assassin ste, samo to kucate i kada vas neko juri samo pritisnete levi klik i on će eksplodirati, a i ovo je dobro za policiju kada vas juri u GTA San, da jednostavno da vas ne može nađe. I kao što vidite tu kad odemo skroz napred, samo sekundu, tako, kad idemo skroz napred onda se stvorimo u ovi kao ovdje, znate sigurno ovdje, znači da, i da, evo i tu je Grove odmah, možete i ovdje čak da se spustite ovdje. Jeste, možete i ovdje odmah, znači bukvalno gdje je ovaj Grove Street, samo odete ovdje i idete ovdje odmah levo. Tu i produžite pravo dok vidite tamo tunela.
I to je to. Tako da, ovo je kill sada, da bih ušao opet ovdje. Ok, znači to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, jeste bila kratka, ali htio sam samo da pokažem te dvije lokacije, čisto da postavim neki klip. Uskoro stiže zezanje i spremam jednu montažu, samo da mi dođe drug, igrat ćemo u deathmatchu, tako da nadam se da vam se svidio ovaj kao skrivene lokacije. Hvala vam puno što ste pogledali klip, do sljedećeg klipa bacite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada, veliki pozdrav!